umuntu wafika ngoJuly 2022 apha. By October wawina MTN final. NgoMay wawina ilawe Nedbank Cup. Immediate success le unqabile wenjalo, even Pep Guardiola Manchester City nase-England wafika wathatha isikhathi for bakuse makafunde maka-adapte maka-builde. uKlopp naye same shit ku-Liverpool, isikhathi so-adapta nofunda. Jose Riverio olno-Pirates uyatyhula ezinqabileyo, and kusejonga le coaches wafika kusefuneke ikwazi kusewumelana no-pressure, izofika nje bese ngena esitovini jo. Makuzoba kho sikhathi funeka ikwazi kusewumanager i-expectations ze-fans ze-management plus kusene-media, and funeka ibe-coach okwaziyo understand i-players fast. Funeka ibe-coach kusekwaziyo uperforma e-Africa, i-understand kuse-African football, not just kuse-Betway Premiership. Funeka ibe seyi-coach ezokwazi kuse-understanda ilanuzi kuse-mentality ye-players zethu ne-culture yazi, uba kuthethwa njani i-players, kuthethwa njani i-media. Akho easy for ukusebenzela on Pirates, and Jose Riverio ukwazile uyenza lo way. Ibe ngeyo-coach thanda ucomplaina kakhulu, thetha kakhulu, so expectations zoba yi-one by sejonga ofuna i-coach engacomplaini kakhulu.